имсол дар Тоҷикистон ҷашни истиқлол хоксорона бидуни сайру гашти оммавӣ ва намоишҳои театрӣ шуда таҷлил мекардад. Чунин тасмимро ҳукумати кишвар ба иллати пандемияи COVID-19 гирифтааст. Дар ҳоле ки ҷашни истиқлол 9 сентябр фаро мерасад, мақомоти тандурустии Тоҷикистон аз афзоиши беморони илтиёби шуш ва коронавируси нав суҳбат мекунанд. ёдовар мешавам, дар моҳи марти соли ҷорӣ кишварҳои ҳамсоя ба хотири хуруҷи бемории COVID-19 марзои худро баста ҷашнҳоро манъ карданд, аммо дар Тоҷикистон Наврӯз бо ширкати оммаи мардум таҷлил карда шуд. ҳоло табибон аз эҳтимоли мавҷи дуввуми ҳамагири COVID-19 ҳушдор медиҳанд. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод ҳамин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва аз ӯ мепурсам, ки ин шабу рӯз то кадом андоза вазъ нигаронкунанда аст. бале шаҳло, пас аз эътирофи Тоҷикистон дар охири моҳи апрели соли равон аз вуҷуди COVID-19 дар кишвар, таҷлили рӯзи ваҳдат дар ноҳияи Мастчо ки рӯзи 27 июн дар назар буд баргузор нашуд. акнун қарор аст ҷашни истиқлол низ дар навоҳии Тоҷикистон бо маъракаҳои фишурда сурат гирад, зеро марказҳои беҳдоштиву беҳдории кишвар аз афзоиши пандемияи коронавирус дар навоҳии кишвар таъкид мекунанд ва мегӯянд сабаби асли он беэҳтиётӣ ва бепарвоии сокинон мебошад. хуб, метавонед равшантар бигӯед то куҷо ва бештар дар кадом минтақаи Тоҷикистон авҷи беморӣ бештар ба назар мерасад? бибинед, паҳншавии беморӣ تا جایی که احساس می شود که در آنجا تشخیص دقیق باشد. در سوخت روزهای اخیر حالتهای نوی آلوده شوی بخصوص بدون نشانهای خاص طبیبان را به تشویش آورده است. سیرت شناسان عامل اساسی آن را در رعایت نشدن قاعده‌های بهداشتی بدون نقاب به کوچه برآمدن و فاصله جسمانی را رعایت نکردن در موضع جمعیتی می‌دانند. روز یکشنبه ستاد ولایتی مبارزه با کووید-19 ولایت سوخت در شهر پنجکین جلسه خود را برگزار کرد و طور معروف حاجی‌بایف معاون سردار ریاست تندرستی ولایت سوخت روز 23 август ба радиои Озодӣ гуфт, ҷаласаи ستاد به خاطر جلوگیری از پنجشنبه بیماری کووید-19 صورت گرفت. فقط روز 22 август 2 نفر در بیمارستان بیماری‌های سرایتی پنجکین فوتیدند. در نوارهای دیگری که ما می‌بینیم وضع چندان تخت و هموار نیست، ولی مقامات تندرستی ناحیه‌ها در این باره زیاد حرف نمیزنند و معلومات پراکنده درباره کووید-19 اساساً از نزدیکان قربانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شود. تشکر برای صحبت. اما با این هم مقامات توجیه میگویند وضع وابسته به بیماری همگیر معتدل است. طور وزارت تندرستی خبر داد تا روز 24 август شماره فوتیده‌ها تنها 1 نفر بیشتر شده به 67 نفر رسیده است.